Ntere mwanya cha kaunti ya Meru, Tharaka Nithi na Isiolo taingi Kenya yonthe niringikite bonene ni mpanga ya mparere kuoneka gutamba kumania na wagi bwa mbura ya kung'ana. Muthenya Joanarua munini wa rais Kithure Kindiki ni agukari na gikaro kingi na maabisa ba thirikari nene bario maminista na kinyama PS kwariria mpanga iji. Bakiuga nkuruki ya Kenya milioni 3 na ngiri 600 ni barumiri ni mpanga eje bwa kurigaria amona bo makarika za mpara Kenya ni za magita kwa magita na kwa igita rira Kenya yethiritwe na uchiathi nkurukia miaka 62 gote mibango ya kung'ana yekwa kurigiria untububu na kire kethagirwa kirio ni kwathura mbecha iria kaingi tonyaga mukone jwa itonga na bwa siasa bagitumira kagita kaugochia kagisiasa bakiezanaga bia kuria bia utethio ni kumania na untubu nikio tukubwana tukukuria maoni jaku iguru ria mibango ya thirikari nene na cha county kurwa na mpara. Maoni jaku ijareko iguru ria mibango ya thirikari ya kurwa na mpara nikiri gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria ni Facebook na kinya YouTube amona ntatuira nkureterete ni Yarato kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Wakibu wa sibitari ya Meru level 5 gweta na mbere orenga bana atumite kanukia kiri mandagitari ba county. Mubunge John Paul Mwirigi kugerwa ni bamwe bakari athirukire muchemanio jogokari na CS Wadaye Gembe South. Mubunge wa Ekuru Tharaka Nithi kumenetia mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe siasa chonga bana kaunti u ikigwata Mwanki. Munini wa rais Kithure Kindiki kuga thirikari ni ongerete kigina gya kurwa na mpanga ya mpara. Muonanire twa mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. Ngavana Mutuma Ntwithingia ni akinyete sibitari ya Meru level 5 aria aithurite kuongereka kwa wodinya chia aje baraba gukurukira utungata bwa kuthinjwa aria nande wodi jikinyete kenda. Ngavana ni aritete mukana kiri mandagitari ataramu ni bo specialist akibodi gutigira ne bakurita ngugi mathaa 40 o kiumia tabura kandarathi yao iandiki ni atumirite kugwatwo ugeni ni thirikari nene kwariria wagirithia bwa sibitari ya Nyambene iria yathuriri milioni 100. Muthuri Muriuki gatumenyithie nkuruki akinyite nene sibitari nene ya Meru nikenda gutega ura wakiba sibitari ni bugita na mbere muno kiwira ne bura bwikiri mutongirio mugongo Gavana wa Meru Reverend Mutuma Ntwithingia arama munini wa Linda Kiome na mabisa bangi ba thirikari augite wakiba sibitari ri ni bugitete na mbere murandi yura yukethira yukitwe ya almost bed capacity ya sibitari yonde ikinye bed capacity ya over 1000 beds na hiyo requirement ya sibitari ikinya level 6 na mono twagitariria ati sibitari je ni gwaka wandise kung'ana cha kuthinja ntuke mirimo mwanya ira mbukithwa bajitwe na kuga na mandaktari bakung'ana bakuthithio ntububu itokuongela thieta inya tukiringanaira na ile cieo thai 5 no kuona sibitari yetuke kupanuka every day turithira twina thieta kenda nyumba cia kuthinjira asie kenda mandaktari baiku mandaktari 24 so you can imagine twina 24 surgeons ban different specialization na jora gavana uga sibitari chionde iria ci level 4 na iria kadene ya gukurukira kiri John Cheto Nyambene Hospital Timao Hospital Kanyakine Hospital na sibitari ingi nyingi iria ciendene ya county yetu
na Miathene Hospital chionde ote sibitari ete gwakwa. Nguruki Gavana Mutuma agwa kwina Rigitani Kathumba akwithwa agitiria nkathi. So CBA ira twetete ko sign ruwa muno ne ya clinic officers ne twetekaniria clinic officers beto bonde around 170 neba bongelo kanyamu oderenge bona Governor ko care about you. Nantewe etekia without Mutuma bokoronongi, that one I can say confidently. Indi amuna bubu ethwa kirita mukana kindaktari banene bara bakonekana mono batukinya sibitari. They need to be released and continue with their private business. We don't have issues. We would also love to get the best health services from their private clinics, but not with not drawing resources from the public coffers. Whereas they are doing their private, that is my stand as the governor. So if you are not able to handle them, let them be forwarded to us. Let them be escalated to our level. We are able to handle them without fear or favor. Na muthiene ni korotera siasa bara bakwitha bakiaria kagita karia atongire ba Meru baretaga ro rais. So ndenda kwira Meru tutema miora tukwirwa twetere State House mbua kuria muchere tuteta State House kuria muchere na tuteta State House kuringera president impe bona tugeringa mpe turinga mpe nonto kwibio to promiswa wanasiasa baraba kuwa tureta State House tukethera otema tunda tukuretera Meru kankabera ibaruore metho nibategere manto yara tukubwithia na manto ya maingi yetete gukarika ndene ya Meru. Muthuri Muriuki wa TV Mutiriro Kangangi. Mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Susan Mwindu norotete bamwe batongeria bachuka igamba ng'ombe akiuga ni bakugwata mbaru aroiri bamwe bagitikio ngavana bakiugaga ni antu bachuka babatumite na tiu kuri bobwizite nyuma ya miario ya mubunge wa Nteriji Patrick Munene uria waigikire akiromba akari kwa Profesa Erastus Njoka kura chio ngavana kiri ithurano bia 2027. Martin Mugambi ni agutariria ntangurutano iji cha siasa kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Mubunge wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngogwa Mwindu muthenya we mundiru kiriga chaitire yaraukire ntere chieko gichigo mbunge giachuke gamba ng'ombe kunenkanira cheki kiri athithia ba bikibiki ara Mwindu ugite gutire mutongoria wa kaunti ya Tharaka Nithi bateri ikwenderia kari mutongoria ora bateri kuthura giti kia ngavana kana giti no akiriko mtu asione mtu akiwa kwa bodaboda ona mwekorumete gukama ona mtu umetote madhara ona mtu akiendia nyanyara market sieri atie na akiri mboko wanto beto muntu na rombe kura mochukore chuka na ije no kobua modharaka Tharaka na ije okobua mtore marano ije no kobua kyoto tikwenda kwathirwa na tugatara muntu tutikwenda kura mtu ra tugatara mochuka wengwa muringi kura na akagwa nto bonde baba kothioro kwa meno no gatara. Mwindu ariuga muchia chao ro kwenda giti na umagaruke nero mbere giti giake agitumagira mbuthi ciake na utigatwike kuri na mutongoria ukwendio rongi watu kurenkera mtu miaka na miaka yake yathira na tigere mtu wa Tharaka Nithi County wengwa na mesiria make anto bonde barombe kura anto bathura bakugitata bakwenda kuthura na mwana ogu tukuga tugendere agu munene wetu arageria auga chuka ni onire maita maire imbi no tata kwenda kugona mara ni onire rimwe Mutharaka no atuona kiongera ugite aturi bo ene kura na ibo baije muntu ro kubwagite kiangabana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi tugikinya mwanka wa 2027 ende poengeria kwero mukambia Meru County thina cio bena cio nira ciero ndi kwenda gucierewa no tona gatuga kinya no muthokure ona erothia kathima ng'ombe erothia kathima mbori akethere tamire thoku imbori yonde te wakana ne tema
kabata kugare Susan akabweta Mbalire, kabata kuga Susan akabweta Susan Keeka, kana Fatuma Chani, Wavinya Ndeti, Martha Koome. Ereda the other day Suluhu akorotha tumakosa kidogo akithurana anto baugire mukatibwa. Lakini Museveni akorotha make utimto kwaria. Tiganda kaino chieko mwindu arariongira gikundi kingi gia ekorobanti wa mbarino cia monge ko banenkera mbecha cia kugora mburi chieria. Lakini leo kwa gikundi nikimwao kore wasenda kwa mtu tunyetwe taito kwa mtu wetona kwa mtu kinywa kwenda kwa mundani kwa mwana ba kunde wenda kwa misi yao leo wa gikundi kia monge widows ishedi yenu mugunye wenu. Kiri potrandeto chawero kuma gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki atumirite ati thirikari nirekeretie mbeca cia kurungamira irio bia utethio kiria Kenya nkurukia milioni 3.3 baria barumiri ni kiaramo kagitene gaka akiaria kagita karia gutirimene na mawaziri na andiki anene kwariria thina ite augite nkuruki thirikari igatetheria na ruzi rwa kunywa irio bia ndethia na mathaga jange ja gitumi. Nelly Kithinji ari na The purpose of this meeting was to review the ongoing interventions by the government of Kenya on the situation of the droughts. Gepindi kiampara enene getete na mbere kwithirwa gikithengera guntu mwanya nthigurune. Munini wa Rais Kithure Kindiki ntuku ya Narua nekite mucemanio yo kwariria njira cia gukandana nayo. As you are aware, the performance of the last rains, October to December season, was suboptimal. They did not perform very well. Agitariria wendekani bwabia kuria kiria antu mwanya jario mashukuru nyomoshia ndethia na kinya nyomoshia kithaka. So many counties, up to 23 counties, are in need of support in terms of human food, livestock feed, and other drought mitigation interventions. Overall, 3.3 million people across our country are affected, and we also need food to reach our schools to make sure that our learners are not disrupted by the ongoing drought situation. Ria muthia gitariria mitaratara bakubangania kenda kurua na kinyamara gikigia mpara nyuma ya gukujirwa na mbura enkai egitenere ya December. Therefore, we have reviewed the ongoing interventions. We have resolved to upscale the interventions. We have also resolved to diversify the food available so that we can take care of sensitive, special sections of society, including children, women, and the invalids. We are also making interventions for water tracking, for livestock, and for people, and we're going to request for that process also to be expedited. So I want to take this opportunity to assure the people of Kenya that the government views the current situation as a serious situation. Kanyene Kawero TV, Mbita Nelly wa Kithinji. Maoni jaku ijariko iguru ria mibango ya thirikari ya kurwa na mpara. Maoni jaku ijariko iguru ria mibango ya thirikari ya kurwa na mpara. Etana mbere na kwaraniria na bautu kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria. Gitana meno kuminyithia nteto atetheria kwagirithia ugima maturene na chomba CHP akuma kaunti ya Embu ne baithurite bateamukirite mareijao kwa Meri na nande na zakabo bobotingani batena kinya machine kinya mathaga jange za gitumi kukinyaniria ngugezi yao bariuga igeria riao ria gukinyira urungamiri bwarwangirwo gima kana kinyanga bana Cecily Mbarire nerethirite rikiringa iga ritamwaniki katumenyithie.
Marigitari a matura kana CHPs aria makinyete 1,600 akuma kaunti ya Embu ni marurunganite magiteta ni kurega kurivwa misara yao ya mieri 4 ni thirikari ya kaunti ya Embu. Arigitani aya aria maigite miro yao nthi nginyagia riria makarivwa mbia ino ciao marauga vari mieri 2 matari arive ya mwaka 2024 na iria makoretwe makithiururukwa ni atongoria a kaunti mageria kurumiriria. Tutirauma aba tutena mbeca tondu ithiini wa family. Hatutoki hapa mpaka pesa yetu tuwekewe. Kwina mbeca tutarivitwo cia November and December 2024 na tondu tukoragwo community health promoters 563 tweke ithabu riu riroka 7.8 million iria ciorire iria tutana ciona nginya muthito ni cia mwaka wa 2024 November and December. Waugo ni marauga ti arive mieri ingi iri kuma December ya mwaka muthiru uguo igakinyia mieri 4 iria yonthe matari arive ambayo ni mieri 4 tutarivitwe ni county na mbia icio imwe uratuika ire bank kuma tariki 28 mpaka leo hata sai azinjachiriwa momo ena atongoria onge mauria kana kwi mundu te murivo na ari mweri utiri utai murive lakini pesa yetu matiravugatiri na mbere South Sub County specifically kuri na mbeca tutarivitwe cia mieri iri arugirirwe istora ikinyagirwa tutura twetagua list guke correcta kwa maritwa na tutise kuri cia urire koguo no aturia thirikari iturumiririe mbeca cietu tondu tekwa turavoya ni haki yetu ni turutite wira. Marigitari aya wa uguo makoretwo na kavinda karito muno wirari uyu wao kuona matiri na indo iria ivatie cia wira wao undu uria umamenithitie na gikiro kinene maturari mao. Batondu macini icio ni itumagira thitima no wathie kundu macinani ugakora guti thitima koguo kumwe kuria kwina thitima ni tukuruta wira no nguruko meta nditumagira thitima kiria gitumagira thitima ni machine ya pressure na tiguothe gukoragwo na thitima koguo twina challenge ona community makona taguo turamandinai kivoto kiao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni atumiritie ati akethirwa arinde bene kirithurano bia 2027. Kalonzo aritete ntumiri zikagita karia atirimene na Kenya kanisene ya Batmo mushine jwa Maryland nthigurune ya Amerika. Caleb Mutembe na thuranirite riboti eje. Mutongoria wa kiama kia Wiper uria wari munini wa rais Kalonzo Musyoka amwe na mubunge wa Kathiani Robert Mboi na senator wa Makueni County Dan Manzo ni bakinyete kanitha wa PCA Baltimore Tereja Maryland nthiguru ya USA na ni bagwatanirite na Kenya baria ni aturi ome nthiguru kwariria demokrasia na wendi wa nthiguru. We are working very hard. Kwa hivyo ukiona wazee kama Kibaka wamelala, wale ambao tumebaki tuna jukumu kubwa sana la kuhakikisha Kenya stands strong and an equal nation, well-led under the rule of law. Those are the things. Kalonzo ni augite ya Kenya ni bakwenyereka bonene kirutongoria wa rais William Ruto. The type of life I can see you here enjoying, I think in Baltimore, you certainly are better than the ones I left at home. Because the ones at home have a problem. Our people are suffering great poverty, injustice, and if that is not enough, they even being beaten by police for no reason. And when they want to go and worship their God, they are tear-gassed. Ni akuga Kenya ni nthiguru ya biama bibingi na ari mutongoria wa Azimio One Kenya Alliance ni akuga rwaria rwa rutere ruregani na thirikari ni ruthiete na mbere bubwega. Pia wamezungumza openly huko Busia wakasema they are not in UDA and so they Azimio Umoja One Kenya. That is the argument inaendelea, very healthy argument. Kutusaidie kwa maombi ndio William Ruto amke aone the constitution says Kenya is a multi-party democracy. Ni akuria Kenya bare nthiguru jiao kuthingatira kire gigwitana mbere nthiguru yao. I don't want to bring that tough politics before this congregation, but you are Kenyans and we want to persuade you to remain focused on your home ground.
Kale Mutembei, Wero TV. Hetana mbere kurumira nteto cietu tugicokera nkabumenyithia buria kanju ya mangabana ithiritwe ikigite gamba ugeta kuraja. Lisha Milk ni rionka iria rina inya na riria omba gwitikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na maguricha tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircut, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na chio ntuku cia Juma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa supa tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya lea premium, si complicated. Kupika lea premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Kanjo ya mangabana ni kurukitie kurungika mangabana gukinya mbere ya kamiti ya seneti ya gutegera mantu za mwingi neyo Sipek Mwankantere jicho ijire chiambe chikarenthe na gwitikaniria bobone kuthingatira kiria kanjo ezi ekuga ni kuthangikwa kwa mangabana na kinya gwetwa mbeta ni kamiti ezi bobo bwezite nyuma ya ngabana wa Tharaka Nithi gukirithana na kamiti ezi kiumia kithiru. Kanjo ya mangabana gukurukira mukaririgite Ahmed Abdullahi yugete mangabana bateteka kamiti ya seneti ya gutegera manto ja mwingi mwanka bakarenthe na kugwatanira. The council has resolved that governors will not appear before the Senate Public Accounts Committee until these concerns are addressed through a structured engagement between the leadership of the Senate and the Council of Governors. There are other senators who can serve in that committee and will not appear in that SIPAI committee if and until when those senators and the leadership is changed. Akiongera kwena senator bagutumira bloggers kwa githianthoni mangabana kagita kareba betika. We even have bloggers covering Senate committees instead of the Senate official, communication team. Yeah, Senate is an august house. How do we allow bloggers to be the one covering what happens in there? And even before the governor steps out of that committee, we've seen intimidation of the auditors in that committee to incriminate specific governors, to incriminate governors. The auditor gets so intimidated that at times he even says things contrary to what is in the audit report. Nkurukine ugete kamiti ezi ni kubeta magita za maingi na kwa ubo bagete kaga egitare mwake riboti ya Mutari Mathabu yaitwa. Governors are required to appear several times before this committee to discuss investment issues, including various funds in the counties. Governors have therefore resolved that they will only appear once before this committee of the Senate County Public Investment Committee, once for every audit cycle. Because what's happening, we've been made to appear for this hospital, this investment, that it's not going to be possible. Mubunge wa Igembe Central Dan Kele bagwatanirite na munini wa county commissioner niwe Laura Kidonde ni baritete mukana kirima chibona nini bao na kuboria bakeza kumama ngugene mono kirimantu jegie anaguta chukuru nkuruki ni bethirite bakiuga watho bukathingatira chibo uria ukethirwa atigwita kana kwethirwa ugakirita kirikari karia mwana ubatere kwithirwa ari muritwa gutachukuru. Dennis Mugendi na andikithitie ripoti iji. Irintu kuingia mubunge wa Igembe Central Dan Kiri kwa irio bia utethio kiri baria barumiriri ni mpanga ya Keramu na ariritie nteto ciegi aritogutira kana kuregi weta skuru aria we na DCC Laura Kidonde baitite mukana kiri masibu na nini bao na kubera baite ngugi bari kindaji kana bajukirwe tagaria. We are not joking. Sasa tunasema mambo ya elimu, hatutaki mchezo. Tunataka seriousness. Toa manto achukuru
we mulevi okanga okareka kwanza wesibu ukarome manto akanga asogiana shukuru basoka kirasi ne ngoyo lali ukamira kanga. Kwa hivyo I think I will go extra mile kuhakikisha hiyo issue nimedili nayo seriously na ruthlessly. Na wewe hata mtu laumu nondo ukipoa kazi kama uifanyi achia wengine wafanye wenye wanataka kufanya. Ruto atulinga lazima atuda ngwe no tima na hapo za 10 lukiri toke na 11 nusu kudhambo kedongo ofisini za 10 na ndi mubunge otari ni antu lakini wanatoka kwa vyongo ndake thirikari nkate kankaro kwa itakuwa 10 wewe nawe sibolelwa shogia mwana shukuru na shukuru kwa shogia mwana teko litanya thiringi ndiko la mwana onkare ya kila kitu ini kare ya ngwengo yeku no mulia nare omwenje shukuru wake munengane yake mwalimu na mwalimu noye tayari umwandika ukune no mugumya kirasine wengo yegwako itakwira mwana musine kwa mwanyo tatokolo kanga hapana we won't entertain that one. Tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wamesoma because tunajua ya kwamba education ndio equalizer. Niba inyiriti na kwa kithomo nekyo kiombe kuonania antu bonde na ikyo nontukinyari mubunge alirite alitoba form 4 bisionde na bangi kubambasari na bo aliuote gitumigia kuragi kuthoma. Mtoto akisoma anakuwa kwa nafasi nzuri. Hata tukienda kwa mheshimiwa tukimwambia atafutia mtoto kazi, ndio mheshimiwa atakwambia leta nini? Karatasi, si ndio? Sasa kama mtoto atasoma, yeye atawezaje kumtafutia kazi? Dennis Mugendi, Weru TV, Yembe Central, County ya Meru. Rwangi rwa kurwa na mbugitano tumiri bwanda wachia kurebya ni runa kada ni rugwatanirite na gwati mbaru bagitumi na kuthithia rugendo rwa maguru kumenyithia mwingi mothuku na mogwati ja gwitonyithania na mbugita ni onde makarika jaja jonekete kuongereka muno gatigati kambe umbithi muthumuri ukini akuzirite rugendo ru muthenya narua rwangiro na kanda ama thirikari nene thirikari ya kaunti ya Meru ne bagwatanirite na kyote kingi nikuthaba gitambia nkuma emantu ngegenda chembogita ere bakwendojurite muno aya ndene kaunti ya Meru. So as a Meru team, Meru County, we are asking people to prevent, stay away from starting to use alcohol and drugs. Tujiepushe na utumiaji wa miadarati na pombe na madawa za kulevya. Kitumizi madawa kama ni pombe ama bangi ama madawa zingine, your productivity goes down. Alafu magonjwa zinaanza kukuja. Your body becomes weak. Magonjwa zinaanza kukuja. So tunataka kuomba watu wetu, kama kuna watu unajua ambao wanauza hizi madawa karibu na wewe, tafadhali report to the administration before ianze kusumbua watoto wetu. Bakiuga nande andu baba ingi ne baremeri mandu jaja ndo chembogita untobora nande buburi kurwa nabu ne mtu onde Kedrito kwenda go prevent. Number 1, avoid. Ontobajairi, avoid early initiation. Early initiation mtu wonde otekinyetia miaka 25 owi mwana munyi utombo bwawe butakura na kwa untobina ndawa cha kurevya shi affect brain yawe ngurokia mtu munene. Kwanza dato avoid otekeje go kinyamulimo jo addiction. Kwa hivyo mambo ni matatu. Ni lazima tujitolee na tuseme as a county and as this sub county kuwa kutakuwa na control ya vile pombe inauzwa, kwa sababu tuko na watu ambao hawawezi jicontrol masaa yao ya kunywa. Lakini ikabata ni kutikira mtu na ukariorongi onora unapata akethwa agithetherua. Tushikane wote as a community ili tuone hii ni shida yetu, kwa sababu wakati mmoja wetu amekuwa affected atakosa kufanya ile kazi anastahili kufanya. Brankoria antobeto ba Meru Silemba na other premises that we have licensed. Sila utu license ite. Tafadhali mtu na hata mawadha yawe kethra ya kuni njeno ritire gwargure da 10 mwanka thaithano tafadhali ka hapo wachinjia. Nyana betu bainge muno bakodoka mnono ntoka kunyonda awisa kulevya ukone nya progress ya school ete kwenda kwa nonto akiri sio rende isido ke tu nonto kwa interview. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutiro Kangangi. Hayuthi kuma ntere chia Karionkomone batumite ntumwa kirimbe umbithi bangi na kubaromba kweza mwekenda kurikithia ngwataniro ya gutegagira mantu jaria zabakonie. Ayuthi baba baritete miarezi kagita karia bagotirimene guchwa mutaratara jwa kwigikana ndere mantu za bagwatwa ni ubatu. Martin Mugambi katutaririe.
Ayuthi bambariche Kariakoma wandiaganga bauritie nthuke mbithi bara bange nthigoronia Kenya kugwatanira kenda kuthiria mathina mao mantuo wantuo bari bantu amwe na mari na uthu bantu agutindikanaga na mawa muntu ari wenka na nikitumi kuona ni tukona tukaomba gututa antu kuma gensobi na kubaleta amwe ndi antu badabege stareke jiao kebo lakini kwa sababu ya upendo bora tuonanetie na tuonanie tumbe kukaniria nikitumi kuona tweya na twinawetekia ati varitie mama gikomano nikiao kianthuke mbithi ba Kariakoma kira bakuga kiumanetie na mathina mao marabonaga ntuo gwa ntuo maja kubagwatithania na koguthaino bagwatanite kenda gutethanagia na gikundi kiu nigigomba gutetheria wanarika muntu wanarika ni bari batenge na batengeto nuntu bwa gutwika pamwe batina uwezo wa gwikinyia tatuge muntu atina uwezo wa kwiyukirie wenka riu tuona twiji amwe tugwatana genjara tugaukagiria baria bendi bakaomba gwitia na kenda tinde tumba kwithwa twiganene tukiruraga uniformity maishani twiwana genzi welfare muthia baugite ikundi bibitiga gutethania bigatetheria nthuke mbithi baba gwikuria utigana na ndawa cia gutogonia na nkinya kubathondekera muturire tukiorganize gogu tukitirimana gogu nsobi tukamithiria nturi yetu tukamba kuruta mona baria bakunywa bangi tukaboneria wega wa kwenda twiyamwe ki sector ya kidomo ki sector ya ndinaye mtu akugwata ki muyudu ntukuba ko ni stress na ntorani gwetu kuba gwesuria tukwenda kumeria ne kwekumira tumba ku encourage ki mantu mamega na twagwata ndata kali komo community tukomba ku move on tayang keri potrande to chawero kuma gichigo mbunge kya mara mbitagwa Martin Mugambi. Rais Ruto augite Kenya ni kugwata mbaru kuongerwa gwa kigina kiri African Union na kurikithia gwa koti ya guchwa Kyoto gitarone kia Afrika neo African Court of Justice amona mirandi ingi aririti miariezi kagita karia gutirimene na mabarothi amona kinyama bisa bangi bankathi chiegoro kiri muchemanio jwa mwanya garune ya Rais mushine munene jwa Nairobi. Of Kenya, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya. Africa's continued exclusion, despite bearing significant share of Security Council's agenda and peacekeeping responsibilities, undermines the legitimacy and effectiveness of the United Nations. Comprehensive reform, including permanent African representation, is essential to the institution's relevance in the 21st century. Kenya currently serves as the chair of the East African Community and will chair the Common Markets for Eastern and Southern Africa Authority later this year. These responsibilities align with Kenya's long-term standing view that enhanced regional cooperation remains central to Africa's economic transformation and sustainable development in general. Number one, to do more on funding the Africa Union. We have developed alternative mechanisms of trying to make sure that we fund the African Union 100% by ourselves, so that whatever partnership exists will be additional to what we are doing as leaders and as countries in this continent. Kiama kia UDA ni kibangite guchokera ithurano bia mashinani mukondo zwe thatu kiri ward mirongo ina na ijiri kiri ituo bionthe bia kuringira kura kuringana na mbundi ya kurungamira ithurano ya kiama kiu kia UDA o kituo gikethirwa na arungamiri mirongo iri na ri ithurano bibi kathithika rujo tariki 10 kauntini ya Meru. North Imenti kura ikaringirwa Kamunde Hall, South Imenti ni Kanyakine kwa DC
KICC, Imenti Central ni Mariene Independent Hall, Bore ni Kibirichia kwa DCC, Tigania East ni Murire Sub-County Hall, Igembe North ni Lare Social Hall na Kutigania West ni Kirindene Hall. Konge ni Igembe Central Kangeta Multipurpose Hall na Kinya Igembe South Ndene ya Maua. KMTC kwa untuku ya rojo nirio kiama kia UDA gikethirwa gikichokera ithurano biayo kiri ward 40 na ijire aria Meru bonthe bethiritwe bakiromba guchumbiria kwa wingi nikenda bethirwa bagita kuringa kura ni ntuku ya rojo ukethirwa ukiurirwa. Kiri rugono rungi ni ati arimi bankandi kuma Kitheo ne baritete maoni jao gukonia waki bwa factory ya Nkandi iremete kwa miaka nkabo. Baugete factory eze ekeza gutegerwa na ritho ria ithaga yomba gutwika ya kiguni bonene kiribwo na njira ya kuongera baita kiri maketha jao gukurukira value addition. John Thiga ari na ripoti nkuruki. John Paul Gitonga numwe wa arimi bari weta bankandi kuma Nteriche Kitheo gicubunga Tigane West na rombete mutongeria wa Nthuru Dr. William Samoei Ruto wa mona rongiro urimi utigiri bakuraithiria mantu megaine na Nkandi no ntu mwankira gu mantu maingi mangaratanite mono kirurimi bwa Nkandi akiro mantu magwakiro factory ntere inu kenda murimi akona akanyamo akubwere abagarutha value addition. President, please, special request, bring us the machinery. We do value addition, we create employment, and the country will get foreign exchange. And don't fix the prices. I also request the Minister for Agriculture, Mr. Kawe, and good manager, respect you so much, not to fix prices, to go and get us markets. Toromba dirikari tutevia na mbecha o capital. To ajiria mondelo ya KTD brother dakia. Muremi yanka dania akarwa some money. For example, aikia mucho mweri akarwa mbecha fulani. For example, get no chiringi 50 shillings. Ayete rachiendwa bora mayani yara wa bonus. Akarwa mbecha ingi iboto korombo, that kind of a model of management. And also kukombikana. Not through cooperative, it's through a company you can buy shares. Because there's a lot of interference through cooperative ministry. Torombo factory to we are shareholders, we manage it professionally without interference from the ministry of cooperatives unnecessarily. A lot of bureaucracy, which doesn't make sense. But we want to organize that model of KTD. And that's the way, that's the road to Singapore. Mr. President, William Ruto, daktari, tafadhali, tunajua njia unajua tizoacha nyuma, wewe tuletee machini hapa, Kitheo, tuletee, they are very cheap. Alafu tuende pamoja, usituache kojea, we go together to Singapore. Naraka gitani wa kwitongona nitie kuria kwanirwa gwake kumania na rongi rwa famu na rongi thirikari kaunti Meru rorimi kumania na kira kuwi baremeto ikuthiurukira murimi wa Nkandi kenda kona gintu ikubwe kiumba kumutethio turoni. Muchetho munene nontore twathithirie public participation, parliament change sheria to amend the Crops Act cap I think 43 Kendambi to allow exportation of raw macadamia nuts. Gadania cheti kario bora mori me urutamrene. Kenda muchaina aitegerwa nero muchaina atoraira o me agetano that to 230 shillings. My friend, my MP, who is the chairman of agriculture, Daktari Mutunga, please, whatever is happening, you guys, you get something's wrong. Something is wrong. Boreke, Parliament, I'm requesting. This is song of 2 times. We don't want 2 times. We want $2 plus. Then, Toyake Kiura, next year, we'll talk about it. It's too early. But we to Nampara, as farmers, it's total nonsense. There's a lot of politicking. When the people are dying in this country, Nampara, antubo kuimpara no kanto ku 2 time anto $2. Hii ripoti na cha weru kuma Nteriche Kitheo gicubunga Tigane West mbeta wa John Thiga.
Kambuni ya Betika bagwatanirite na Weru TV na Weru FM ugorobwe gorone bakinyitie mwagojwa kuonania mubira jwa Liverpool na Manchester City kirabune ya Paris Lounge na Grill Nterecha Mirema Drive County ya Nairobi. Antoni bakenerete mubira na kinyamwago joria joratongeretwe ne MC Tash na nkuruki kuigwatire yewa nkabo kuma kwa Betika.